Kewangji, Karbianglong Autonomous Council MEC election ahut Congress asong atum crit trok ang hoy kache hai ponjia phan chisik pon lopusi KADCC akongchun bang sonjip terona hinpen mailong ni jepon. Kidam tang phai kuni ni phai trokar ni lakha kripli Korkanthi constituency ki parlo Nopaghat along Korkanthi Mondol Congress Committee tumpen patripi ponsi long thom polling station atumpen klembang amai padupon. KMC CMI Phu Komal Singh Nar Kachepan Phu Ponamai Long KADC CMI Phu Minister Barim Khorsing Ingti Aluhi Sarpo Manpen Chitongdu Manpeng Aluhi KADC Sia Kongchunbang Sonjip Teron KAYDC Kongchunbang Harmon Singh Ingti Samilangso Block Congress Amai Phu Podmorong Hang Abarim Karbianglong Autonomous Council Chairman Vidya Singh Tok Biatum Pendanglok Pinangan Congress Songja Pol Songja Piatumta Chetongdu Rinti Bangso Mailong kachetong dun aluhia tumpen lamthe ke jai pon atengke non kacharipon bom BJP ratcharia songatum kacharipon kichok chepotsi garia jangthu kecho jangthu pendanglok penangan hormu hortar anam subaret lupusi akoi pipon Kidam tang Congress atum sarkar kacharipon ahutke non kacharipon bom BJP songatum hormu hortar anam ke so pojok kachesong pon hut harsuna lek ki I chainonga gari pen kedam padupon Bonta non alang litum BJP kacharia hut lahai hormu hortara nam kapaso puthak pipotsi lamthe sibak anta ningje hai hesi kangsamri loputa mayalong KADC CMI Phu Khorsing Ingtia hinpen BJP aphan karju padupon Non kewangji MEC election hut ke BJP aphan paremsi puthot Congress aphan pahai thunangpo ansi longri hawar hapat kachingthur hekpon thulong popusi mayalong KADC sia kongchunbang sonjip terona hinpen thanpon Anparta nangkele GMC election hut ke Crit Rock ang hoy ke Congress atumsi kachepa hai ponjia phan chisik pon luputa radatum phan aning bathepon e Congress tong chapa gun ko puselang tum ko gun lo kenalang litum ta along ninga du lang cha than lo sipini Karbiang long kang PC penangan Karbiang rat lapian Karbiang la BJP party long tembang kolang tum chitani ni choit kiti katunda penangan ni tulong juga jugdo Kebang Jiarni setali ketamlong di penangan BJP beneficial si kumsitapi Congress ng sepuluh di ketamlong di sipini ni tentara suamai long lalu jadi tum Kebang Jiarni koson si homosti wise pa polling station wise itu awareness program di ponji ma koson si itu party workers itu then rong malom rat man koson si itu han kepari ponji ma jela sosial karakutha Penala sorkali tumhan icobai na kecong tu di tum kedamlong lo kasi la high awareness program sira rat ST sira program positif itu dia suamai di Dong mukak pen semsing inti Karbianglong live